Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Bukan, abi atau debu bukan buat. Kat bagi senong kitau hakaleng kejela, kilami syakmat banyak senok tilang nak kebenta banyak kun Pyrshah ya kejing sepriang uknyang jingpang coronavirus. Hakum kini kepor. Henry lalap bah hakesenong Trongpleng kalalong penbanda Mar Hong Kong. Hakabalami penban kejingja ke bampat US ngokot bakindan ki katu kat ne ki nosong senong ki bala Pyrshah penban ya kejing Synreit Dawai hapo upod usam jong kesenong. Kani kalaja hakashpau trek mentau nailar arhajar arpo. Kat ba kekenhuan kebalai lam dau menteri jong kesenong Trongpleng kidang pelong ya kejing Synreit Dawai hakani kesenong. Kendit kensan lami kejing Pyrshah naki paitba. Hakabai dai ba kani kejingja. Kini ki Arliang Mamla kila mudoiru dak ijahar hakaba nakaliang kekenhuan uba dan bok karling do. Kala mudoi ijahar haki pulet ke Mawson Ram Police Station. Kat ba nakaliang jakwai pat kekenhuan kala mudoi dak ijahar haki pulet jong kadangar Police Outpost.